washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze mwebwe mwese mwahisanye ko mwahisemwo gukurikirana ibiganiro tubashikiriza buri munsi. Ni Protector Kingiwe nk'abangarutse muri wa mwanya mwiza wahari ikiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. No munsi ronka banagarutse ndicenye nariko kandi mbanze nakire abantu bariko baradukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, bari mu Burundi, bari Tanzania, bari muri Kenya, bari mu Uganda, ariko mutumviki mushobora kuba mwumva Kirundi aho muri hose ku isi. Turabakunda cyane uko muri abantu bacu kabisa. Nuko rero no munsi ronka bangarutse mvise umunezero udasanzwe ngarukanye na gwagwaruka tuje mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no gutazira. Ntabanje no kubatevya, reka arazi ko namandaye babwira nti umuntu mushasha niyandikishe ngaho yipfura hano handitse sabone abonyeze mu Kiswahili bavyita kubonyeza, mu Kirundi no kuvyonda, kugira ngo yandikishe muri uyu muryango uzoka mu wa mbere kubona ibica hano. Waramaze kubikora, andika muri commentaire utubwire niko biba bimeze. Nuko rero reka tubandanye mu kiganiro cy'uno munsi. Nza kuba ndi kumwe na runo gwaruka rusanzwe rubateramisha mugafashwa mukamererwa neza muherereye kandi abakire mwaramutse. Gahoramutse abaje kudukurikirana rero shalom. Shalom. Nuko rero naba tuza kuba duteramanye ndazi neza no munsi bihe biza kuba byiza nkuko tumaze iminsi tugirana ibihe byiza. None munsi twagarutse bameze neza biteguye. Kamekaze Beni atuyobore muri uyu mwanya kazi. Muganga
kumenya abo wahemukiye utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo mana yo mw'ijuru kuva nakumenya sinigeze mbona aho wahemutse kandi sinigeze kumenya abo wahemukiye kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo ntawe ukugereranya nawe kuba nakumenya sinigeze mbona aho wahemutse kandi sinigeze kumenya abo wahemukiye kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo kuko utari imana y'imirimo kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo mana yo mw'ijuru kuva nakumenya sinigeze mbona abo wahemutse kandi sinigeze kumenya aho wahemukiye utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo mana yo mw'ijuru kuva nigeze mbona aho wahemutse kandi sinigeze kumenya abo wahemukiye kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo utari imana y'amagambo uri imana mana y'imana yo mw'ijuru kuva nakumenya sinigeze mbona aho wahemutse kandi sinigeze kumenya abo wahemukiye utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo mana yo mw'ijuru kuva nakumenya sinigeze mbona aho wahemutse kandi sinigeze kumenya abo wahemukiye kuko utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo utari imana y'amagambo uri imana y'imirimo Iya nawe simamo ingia wasangwiku wasimani siku jima sana nitaingia
tukugaya ntacyo tugushitana nawe Ntacyo tukugaya
dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Twari kuba twarihebuje, iyo tutaza kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mw'isi y'abakiriho. Twari kuba twarihebuje, iyo tutaza kwizera ko tuzobonera ineza y'Imana mw'isi y'abakiriho. Oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. Tutagizwe, nta n'icyo dufise tutahawe, oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, ntacyo oya ntacyo turi tutagize, nta n'icyo dufise tutahawe, byose tubikesha wewe, mana ntacyo twakuburanye. nuko ntacyo dufise, nta n'icyo turi tutagizwe n'Imana, nta n'icyo dufise mbere tutawe n'Imana, ibyo dufise byose tubikesha Imana. Reka nawe ufise imodoka, reka ugenda usurira urushanga ku bantu ngo nshwabi, bagaca birukayo kwishanjaje, yarafise agahuzu kamwe none iraba y'umukoreye, iyo modoka we yawe n'Imana aco ufise utawe. Nuko rero tukaba ari no ndirimbo duce dusozerera ko kino kiganiro caje, ariko namwe mugenda n'amaguru, namwe murasotora na vrema, none ubonye imodoka ntoyibisira urayitega gutaka urushanga umuhari ku mushoferi. Oya none yo gukwepera agati barabara muzibukire, niko bimeze, ariko inka sha murazitinya mukakwepa kandi zibaha amata n'inyama. Nuko rero tuzozeye kino kiganiro tubashimira mwebwe mwadukurikiranye, dushimira na runo rwaruka twateramanye, eka tubike bantu tuvuga tuti nawe utaha, bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.